Haya maandiko kuna kitu yanamaanisha ya kwamba wakati mambo yamekuwa magumu, wakati mambo yamefika mwisho, mahali pale ndipo huyo Mungu naye ako na uwezo wa kutenda jambo ambalo wewe haujaitegemea. Mahali pale unaona imefika mwisho, ndoa yako imeenda katika maisha ya kuisha, mahali unaona kwamba nifunge vitu vyangu niende. Amen. Pale Mungu ako na uwezo wa kubadilisha mtu akaokoka hata kama ni mlevi. Mungu ako na uwezo wa mahali pale ambapo unaona maisha yangu bali imefikia. Mimi sioni kana kwamba tena naweza kuitwa mwanadamu tena, lakini maandiko yanasema siku ya leo ukamuite tena. Yeye ako na uwezo wa kutenda jambo ambalo haujailiona. Siku ya leo Yeremia anaambiwa siku ya leo, Yeremia ule ni wewe siku ya leo ambao uko katika kifungo cha umaskini, kifungo cha umaskini, kifungo cha magonjwa, kifungo cha ndoa, kifungo cha biashara ambayo imekwama. Mungu anasema leo ako na uwezo ninapokuita tena. Haleluya. Haijalishi hata kama imefika mwisho. Walifunga wakaona imefika mwisho. Wale maaskari walifunga wakajua. Hiyo maneno wanatembea akiambia watu Mungu anasema. Wacha tuone kana kwamba anaweza isema akiwa katika gereza. Lakini ninasema siku ya leo hata akiwa katika gereza Mungu anaongea na yeye. Ninasema siku ya leo katika hiyo hali uko nayo Mungu anaenda kukutembea. Mungu ana uwezo